Abtina ngebur aing ke mosleh ngabik banyak pak kali titik sobung sesukses mulai de ba ke Roma padung tedungan de ceremet pese la tade abtin pah nuting ketanian ba an bingkok yebur mon keluar aingah kok ngonceng ke musleh dadi gulai ke bayi romoroan ya tuban tanah gula pangorok tukang ngebur ya bur ben tau dari sapar mare yan norela bare tengku jabad angkola tak ker bekerna di bari enruah etengo ada sukses sate jango jongoan la tebur dimma la terserebaan pokoknya dina kain tole tolo are aing tebus ba wah pah ngebobon tar ke Roma pah pengajian terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Siaptina amul jaaki para kiai, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, seteja tokoh agama dan tokoh masyarakat, si asalepon dari Tisa Kelis ben Tisa Pandan, semolja para pejabat pemerintah yang hadir, utamaipun Bapak Camat Galis, Bapak Camat Pademawu, mantan Camat Galis, seteja Forkopimka Kecamatan Galis yang hadir, Bapak Kepala Desa Pandan dan Kepala Desa Galis, beserta seteja aparatur EPON yang sangat kita banggakan dan kita apresiasi derajat genjernah Eki kadinto Bapak Hodari sia keduan tanah eka sedekah kaangkui bisa manfaat akin nyaluraki aing ke Tisa Pandan derajat barokanah bengesepona kalaben aing gak dinto malarmuka seteja sapora tusana seteja warga Tisa Pandan dan Tisa Kelis hadir. Alhamdulillah siang hari semangken beten kaula menyaksikan satu acara yang menurut saya luar biasa dan kula konjengan kengebur ni kedua kali mulai dadi tukang ceramah acarana selamatan eburan ni kedua kali ni keceretan asami riberian badat oleh setengah tahun keng acara nampon oleh sabulanan kita ada bada orang dari Tisa Langsar dina tahu sanying ranying jago neburan nih bada orang dari Tisa Langsar Kecamatan Sarongki Sumenep depak ka jompok ka dinto orang ngabagros koros nggih paduan Pak Aglipun Pandan krikin
ning oning pas mator geden kaula abdina terong jenga ajunan iki bila terserah nika kula posang kok buru setiare bener yang mator pengajian terserah biasana nabi pengajian kadinto beda bulan beda arena kan terserah ken gula curiga gula kampian mak bah beda pengajian terserah dek rumah abdina ngebur aing nah persis nih kan abdina ngebur aing ke musle ngabi banyak pak kali titik sobung sesukses mulai de pak ke Roma bah dung tedungan da cermet pese lah tak ada abdina bah nuting ketanian ba an bingkok yebur mon keluar aingah kok ngunceng ke musle teti gulai ke bayi romoroan ya tuban tanah gula mungkin gelumarin bah gula lagi burung iding kaper ngat nikah giai kanto gula pokok arap per makita ipa punya lagi dah iri kelak nyaman wing duwing nih jajing ranjing kok biasa be tega aja ke kapi kok buran dia nak tenang operator arokok baile arokok beri rokok kak ya telai perai kakan lagi pajaman ning sini kaki buru nyaman guli perai kakan nak cuing lo coba pejawu ya pada dia mungkin anut orang kemarin gue pas ojak sini nggak bak ankor keluar aing bingkok yebur kok muncul kaki muslim pangorok tukang ngebura ya bore ben tahu dari siapa mare ian norela bare tengku jaba angkola tak bekir na di bari enruah etongo ada sukses saya jango jongoan dah tepur dimah lah terserabaan pokoknya dina kain tole tu luar aing tebus bah wah pah ngebobon ntar ke Roma pah pengajian terserah apa gula tak ini ngabar boleh bah ni kedetik nih sekoros nih ntar ke jompo semisem ke gula nah apa bagi pun ngunceng pengajian dah bila terserah nemu boleh ya kok pengajian terserah akhirnya ternyata oleh ngebur aing keng bagli pun tak cerita ke gula pas ki buru gula tojo ikan to keto cerita ni kebude cerita ki muslinya ada remutan gula bagli pun pandan mari ngebur ke ento kor sukses ngunceng ke muslim bah ngebur keluar aing tak tuli ngunceng bah nyorot aing ada sanggo tak nolai pakai baju bak ngakok kan bah nyorot wah ada topes e kwa ki buri tanya ki gula bagli pun bener bagli pun ki jan dina ki ngal mabangal ngakok lagu tak mantian engkau kan oh akhir negara posang ngebur boleh pas sukses pas tulitar ke jompo saletar ke jompo gula bisa nikah aing abah keluar dia senyorot bah keluar kepi jan ngebur boleh ngonceng boleh bah ngabang bada kata nikah pas tompah diri dia dikira artinya apa para Arabu kulisan pun engak kapan nikah urusan aing dan gula pernah mator ke Mbak Khotib Kia Khotib Habibullah Asmana Kia Khotib Habibullah itu tuduh popo bon betul lake pondok pesantren Umul Qura Kerikilan Banyuwangi bisa lagi Haji Abdul Wahid Zaini Ki Presiden Zain Ping Python ning edin minabe ning en kadin to arakah itu lo popo ni bini dan gaula Kak Samsul nyaman kula mator beliau ni kan mon ikan doi kitab ikan doi hadis make samalem make lelesok mon ikan doi panika Pacet siang ka aki beni jajan mon gagaso kitab makanya kan ponakan takut saya habis yang kayak kitab becak bagi dan gula erostor yang kain dan gula mator abdina torotor mator kajunan napele dalam Al-Quran bila berbicara masalah sorga
Kak dinto pasteh kebenyaan diiringi ayatnya dengan ayat tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawah surga itu al-anhar, sungai-sungai, aing. Abdin tromator kajunan, nape? Jaipon nikmat swarga ka into mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. A'dadtu li ibadiyas salihin mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, kata Allah, mala ainun ra'at, nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan nikmat yang tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan nikmat yang tidak pernah terlintas dalam hati. Kento nikmat swarga. Terus pertanyaannya ke dia apa? Mun kun aing songai kan ika ento banyak gitu. Artinya nikmatnya sudah pernah kita lihat dan pernah kita dengar, bahkan kita mandi di sungai. Kong langkong nabi ikir-ikilan aing gak itu tahu saya ngobongin dari atas gunung kadi salapah nasar sebenarnya sampai telah usai uang buang muntai buang letu iki limor lagu lemator keto jawab na bawa khatib cele gula masuk akal yang gula tak nyari ning kita mata nemu sini kada benar sani ko musleh aing ni goning itunya bening akhirat adalah gambaran surga. Pasogi orang keng muntan di aing neraka muslim. Arola ada berarti orang pandan dah saja jawab dia. Benar khalis. Iya khalis. Cocok. Tuti pasogiin orang minabi tak di aing neraka. Pemiskinin orang yang keng mun aing gak dinto lebih lebur banyak gak dinto terasa soki sampai beda istilah ning Madura mun nemor akela emas. Anapa? Karena mun nambere melek emas bila nemor emas jual melek aing. Gaman nih rampenang terus kadanya rampenang to boy kapi wani kapajut lama larat aing tetimun perpan nambere melek mas keng bila perpan nemor ajuan mas bada istilahnya mana ake lama keng alhamdulillah makin ampon rampenang pon banyak ngebor pon sukses lah pandan ternyata bernasib nama kak dinto bunyak magela bunyak obang tampak bunyak lah tampak keng aing tandi tak nyaman neraka pahbed ternyata nyama Pak Hodari orang gelis kak dito para kamu Pak Hodari dimon Pak Hodari beda emau orang ngeri posang panjenengan alhamdulillah pas beda Pak Hodari panika orang gelis cetaan di ikatan keluarga karena bandring pandan umpama pas andi ikatan emosional ukhuwah islamiyah ukhuwah basyariyah polan ternyata nama larat polan ternyata nama melas pas bagi tanana pas kain to aing pas berjalan ke kak desa luar biasa dan gula mau bicara masalah kak dintoh Pak Hodari hadis saja jelas sepolan Pak Hodari ini kan mangket interlanjang umur ya benih bahman menyaman bah minta mati kemarin bentar dan ongkuan Pak Hodari panika makin lah jelas make mati makin panika por iman dan kita locot dalam mati selamat nih hadis jelas Pak sahih keng ben Albani kocah hadis hasan napa hadisnya ya sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi arwah kuburan ba'da mautihi kan bakun ikan to gulak taingki mau dari rumah masa depannya kan sabaun badat petok kalakuan
bada petok kalakuan yajri lil abdi ajruhunna seterus mengalir tak bu ambu petok panika kencerna wa huwa fi qabrihi tining kabulan Allah si alakon ni kalau berdalam kubur ba'da mautihi samarena mate. Pak Hudari ni guk laku bila andi petok musleh bila andi petok ajunan bila andi petok pele salah satu ngah coba pele coba kalau kapi tak kira bi tak bisa je salah satu nah mangka dengan kui la takhir kui atau sini enggak mele salah satu pele kama selodang dikit tak mele kapi kita au keng pai eber ni gak bon nah ban setong man allama ilman guru ni kah orang yang ngajarin ilmu dengan ni kah tan ustaz kiai madrasah langkar ustaz ni kah saya sendi anu madrasah mari bon ni kah terlanjur ngomor beni baca bahta minta mate jendi kalau kiai ki punya ki butuh anu butuh bimbingan ajunan ni kah alhamdulillah allama ilman dua dengan kini au ajra nahran majalan sungai irigasi jadi orang panika mali ajalan aingah dua telok au hafaro bi'ron ngale somor aingi bagi ka orang iya lah nah mahafaro kiai mak ngale jaring ni ka ngebor ya dah apa begitu nak takun ngebor nyeletaki dia ngale tak ada engki jadi ngale somor pas aingi bagi ka orang ki bahu dari ni kapon au gharasa nakhlan otabah naman pon apa otabah naman apa boy otabah naman eki gak ditoh nakhlan naman korma sebuah ni bagi orang jadi mbian naman ni kan pao pabuan bagi kau orang Arya pao si anun kuburan retang di siapa boleh ngalak dah yo beni pacual menolok patapas ada ya geng jar yuk jadi ni gedeng ni umpama gedeng ni bener-bener biki ni bitong beda tolo-tolo biki si khusus sedua pacat khusus ke sedekah ni kan alhamdulillah ya nyare jak napa tak jamun pokok bagi ke siapa tak baju je dia bolami bereng bolami napas ni kan ya torakin ni kan jalan terus jalan insyaallah insyaallah barokah lagak dito au bana masjidan au tabah bangun masjid keng bana masjidan gak dito beni getibi pak tak mungkin banyak tak mungkin dan ya ruah amal ruah sebun talaki duibun talaki bah oleh lagi ya ki musle oleh make kundu ibu oleh mangku dalil binian tebang tak nyumpang kan berdua salah guru kan mau binian kan bahasana tebang tak ikhlas tidak makin sokoni kan sebenting ikhlas makin sebu sebenting ikhlas dujak sebu mun sebu tak ikhlas kan minta benda more gitu daiki jadi masjid guru mbian nyompang malah pada dabu pada ibu pada dabu keng ni ka dhaif keng bisa yang kui kebaik dalil sini kayu siapa orang yang bangun masjid depan ni kape copek walau kami fasi apa jangan kototin make pada ben lebuna manok keti ini mah benda masjid lebar pada ben lebuna manok keti siapa jangan muntaking bilis sing imam nak muntaking bilis sing imam nak ada jadi pakun ya pun magi abangun masjid ken copek pada ban lebu nama nok keti ni pakun mi le sempat apa ba anu oh, okey
Yakul. Ayo semelia ke lu. Tertabrin na ban bak kau ban. Ayo semelia Yakul kini. Dan kau mi apa? Sangku benda tu umat. Wan, lanjut lagi. Make pada ban melebun manok ketik, make sekinian pada ban lebun manok ketik. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bakal bangunake orang banika, bakal bangunake compok di surga. Amin. Arden magi sekoni nyumpang ke masjid. Masjid si makin minta sompongan guru. Ambian magi kepada nyaba. Kun sebu du ibu. Di compok aku laku surga. Amin. Alhamdulillah nyumpang ya. Jamin merano. Nyumpang. Au bana masjidan. Au warasa mushafan. Mewariskan mushaf Quran. Ajunan entar ke musola, ajunan entar ke masjid, pahman le Quran 10 biki. Nika kakui santri ke. Nika kangkui jemaah ke. Senika. Moningi Mekah ka disa, jalan saya masuk ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, bada orang ajual jat mushaf. Pada bu jat, ada bu waqaf. Pas waqaf berapa? 10 rial atau 15 rial pakai bajar, pakai stempel Masjidil Haram. Dan stempel sahabat di Masjidil Haram. Kuru selama ada yang membaca Al-Quran sampai bila abai, kuru ajalan kau orang saya, ampun sesobong umur panika. Waqaf. Entar mian ke masjidnya, bak Quran. Entar ambian ke musola, baki. Hafal. Atau terakhir ni kemudian gula berak, yang melarmu ke terteka hajat kapi. Napa? Seterakhir. Autaroka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Atina anak, andi anak, salah anak an abak ni kala mate, anak panikam pakun minta aki sepora na apa ben ambo si ampun sobung umur. Teti andi anak si melolok maca aki istighfar orang sepo dua. Kak dito para Rabu adalah pakun terus ajalan. Sehingga pada tebu siapa orang semarina pajang maca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulama adabu lema kalih samarina salat kak dito jaipon kutiba baran liwalidayhi orang jiria catat ben Allah ngabek teh dek kareng sepo dua nah. Ni kebangkan bah dalam TK ning TPA pas ekoca napa doa anak soleh anan saro maca pan benembun tak maca. Jadi si soleh anan pan tak soleh embun tak soleh. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Keng minabi majlis masyayikh tatangoh tabuna ke Abdul Malik Tarsawi ka dito jaipon menleman sedika carana. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Terakhir bah lengkap. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kak dito jaipon elakoni qabla ayyusniya rijlahu. So kona kita ibali. Jadi ki pakuning tahiyat akhir kasa. Pakuning sini ke posisina. Nika jaipon eka beris topoton ada tiring mulja. Rezeki na bakal pelancar ban Allah. Anapa? Karena beda ancaman ning dalam stong hadis ning mukhtarul ahadis bila beda kabulan Allah. Kalau pai si atina si adu aki orang sepodua na ngistighfar aki orang sepodua na maka orang kapani kajaipon bakal ipak ke rezeki na. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Abeli kaing boleh? Mari bon. Para Rabu sebutan kaulah yakin panika setong program sediri saking ngastete na Pak Hodari gi buruk kula ke gula pak moni ke paki monto ta akhia program desa bedana desa gula tanda kotu pribadi takok berdepan apa pas ada bu boleh mon baki beda nilai unsur politis gula tanda dari ngastete Pak Hodari anapa Pak Hodari panika takok mi ibu panapa tadi mi pas ubau dari bab kak dito takok ngurangi keikhlasna estona gula mator aga Pak Hodari estona naleka na panjenengan ampun aparing aing kati paneka apapun ka itu bentuknya ben pak gelebun ben orang lain iman fadaki politik iman fadaki anu Pak Hodari tak gere orang kencerna pakun ya junna Allah karena apa Pak Hodari ikhlas ya perkara beda si aman fadaki terserah apa jangan sama fadaki tanya kan
Jadi umpama ko lako umpama Iman Fadaki atas nama Abah Gelebun badai tikal bahu dari sambian gejer bakun atekal pun ning Lauhil Mahfuz tahu bahasa kali bahu dari ada kendring mandi guru apa jangan bian terus ring mandi seiring pandan mandi ke ngapa jangan sambian gojoron boleh bian keladung tedu kan bahu dari ya kan lagi apa jangka ya mun tawanya nawis saja ini mana apa jang pangala setoran dari pandan merono ya nawis saja kak jaga ni ke syarat utama jadi nyawa mangan ambian tak langkong bu ibu si bada si hadir ibu bapak dan bapak saja mun bada kegiatan mun bada urusan perjuangan coba ngade pada madrasah putu tanah coba ambian bahak nyompang gula 2 meter ke bukan bada jadi elelang kalau 2 meter atau 3 meter kan bada gula nyompang 2 meter ke sana kan bada kan bada aruan ini paiton kata mau paiton guru bada masjid ini dijual gula tuh ngitek gula ini mah bada masjid dijual ternyata elelang jadi masjid gak ditong butuh halaman jadi per meter jual sekian keng pola ambil berdasi meliah senikah ban kenga orang banika sedekah ikhlas tak ikhlas terima ban Allah puh idem agama nama dalil iya mara kau tak baik aja kalau dah nare di dalil ya kadung yonceng ban bagai lebon mbian mau nadar betepak nyorot pole ngite ko aglebon keng ni kesakti na nadar dangi sakti na nadar kula ni ka mabah bisa mangken man pah bede penanggelan telepet duhur ni ka gula cat ekosongin gara-gara gula konjengan ka nongkesan cek payah nah kan jolon ka nongkesan ni kan tol ngantol soke kebi numpak sepeda gelok jolon sampai copek ngak ni ka dadi pun geger lober Pak lah gak dito kan ada bu gula tak bisa cetak ISF gula payah pah telepon ni pai bagi kene kau gula mabah nyangkup temu jangan lah nyorot pole lah ni kata pada baba dah bara rabu dalil ikhlas tak ikhlas nikah pai terima beda kula mangkini dalam kitab al-muntakhabat fi rabitatil qalbiyah wa silati ruhiyah karang nawasera ki asrori gedingding pah mangkini kitab oleh iqadul himam fi syarhil hikam nalikan Allah taala adabu Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli jiwa-jiwa orang yang beriman, tubuh orang yang beriman, wa amwalahum dan harta-harta orang yang beriman ketika diserahkan untuk Allah akan dibeli oleh Allah. Dibeli dengan apa? Bi anna lahumul jannah, Allah akan membelinya dengan surga. Ayat ini kata ulama menjelaskan pertama al-bisyarah bi adamir raddi bil aibi li annal mushtariya alimun bihi. Ini menyatakan bahwa Allah taklat ngolati ikhlas tak ikhlas, korang tak korang, sampurna tak sampurna, pokon mulai bagi ke Allah ke perjuangan dunia harta kapi iblis apa? Surga. Karena Allah tahu jamun manusia tak kira sampurna. Nanti ikhlas sembian tapi sekarang kamu aduh mah kan Habib Hashim di masjid mau ikhlas kok mun tak perjaya mayu ajak tahlilan bahajak sarwaan bahajak beri berkat mun tak ngeranyam ya kok nawis sekarang nawis saja magi sabi datur ya apa mon bah kapi ko tu ikhlas para rabu tamen lo iya kok aja tamen lo jadi bahu dari wani kala tahu sarak porak ate na ikhlas og tahu sabon langsung jadi ibalas go lako sambian mau lu mikir apa aja mikirna ikhlas mikirna khoso da siapa sa khoso mara ko tro tawa mari to guna sudah mah ngomong ikut taki kerja do tahu saja apa tapi mungkin do tahu saja
Mun buru apa jeng ya Sayyidina Hasan parjaja. Sayyidina Hasan ni berpan apa jeng roman kata non tak keluar yuk. Pakun apa jeng sampai lah tak ada negeri arengah pah ngolok salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sayyidina Hasan pah ada bu. Anak apa nih? Jadi hosok. Nu munanan nangis ki amburu apa? Oleh bah bajang nih masjid Kelis gura masjid ajalan ro. Bagi baca selamat datang di masjid. Duhur jam 11.49. Asar jam 15 dah ya ro. Bagi baca hosok. Habis. Sampean mah muca, terima kok. Dabu Gus Baha Nur Salim, tokoh muda NU, alim gurah, alama di antara syuriah Quraning PBNU. Apa katanya beliau? Kita sudah jangan terlalu banyak berpikir husuk dan tidak husuk. Kita sudah diberi anugerah, dai kita diberi kesempatan untuk bersujud kepada Allah. Itu adalah sudah nikmat terbesar dari Allah. Lawes dah tahu sakitnya kan. Damma. Mikirna hosok. Apa jang mayu? Udah aku tanya ki apa jang mat? Eki, tak hosok, eki. Mana hosok? Dia tak bisa. Apa ki mabon robon? Ja Allah ni kata tegaan. Allah ni tak tegaan. Allah ni kene seran yo. Ni seran. Badaring Arabi lambak celang pa entar ke Rasulullah. Man yuhasibul khalqa ya Rasulullah ya. Man yuhasibul khalqa yaumil qiyamah ya Rasulullah. Pasir segura ku mereksa manusia kak dinto ning hari kiamat ya Rasulullah. Allah Pak Nabi Muhammad bahdebu. Allah saya mereksa iku. Pah misem ring Arab, sering celengit misem. Pah misem bading. Lebur bunga abdin mun Allah saya mereksa. Mana iya? Innal karima idza qadara afa. Allah gak dito tak tekeun, ngake nyiksa, la tak teke burung iku. Pokon jak malaikat, mun malaikat takau gule kok. Mun malaikat apa? Ada kompromi dah kan? Kau tahu apa malaikat? Ban ke muslim ada lempu lempu jawat magawat jawat lempu tarik mun wali na Allah rujat mun wali na Allah ni kan lain ingat ke holil Benggalan ni kan mun majatal ken jan ni kan cerita Gus Baha boleh mun majatal ken jan sini kan mari mun datang malaikat kedua lejanya punya bentah ke boleh nanti engkau koyah lejanya punya bentah ke boleh nanti engkau koyah nanti ketua rombongan ni kok jadi janya punya bentah lah ke boleh nanti ketua rombongan koyah nanti engkau ikut lah ke boleh dia ikut bangun bos le jawab baga pandi ke wa gula mangoja ban mari mun bade malaikat kedua ke boleh ya apa jangan kok wah keboleh jangan ke muslim malaikat bang ngocak kok tak tahu ke muslim dah jadi make ke muslim seroda 6 pelembu pun ada apa tak ada gak sambung dengan Allah tak ada kurpong bang apa jadi ada tahu sarak porak letak sarak porak ingat mangken mana saja ni beten guluban sambian le bagi Allah mangken maksudnya derma ni kan kegiatan kebagusan guluban sambian dan nyampe ni mabunga ba gelembon mabunga ba hodari pelengkap ingat kan topak jamat ki buru lemari madebu eston gak dinto acara besar kayak gini tak diperbolehkan tapi karena nisar bolan rakyat dah dikai bagi ni ka mabunga ni ka kapi mabunga ingat nikah la tahu salas la tahu sana terima kok ya lu apa gula le sini kamu empian apa jang apa salah azakat lah azakat bagi tak masuk surga bagi kurang apa marah iya lu orang apa sih kurang marah asolat sunat ki nambahi kadang rejeban ki apa sih rejeb pagi malam ki tahajud kita masuk mar umat jago takut menon deki bah umat bah ngocang buku turun ngani kementerian masuk surga muntah sini tak masuk surga takut umat dapat disibelis bah ngocak san misan pengumuman Allah ni kan sampai semangken kabel lebih gula tak turun orang kok pebucok gulawan sambian ke mun abali ka Allah bila bayi terima ban Allah du kurang bucok orang mati orang sangat pulau sangat ning hadis roh
Duca sangang pulau sanga mati noreng. Jadi mering gelis angko tidak mati sangang pulau sanga. Jak setong kena tako. Sangang pulau sanga mati noreng. Pak tanya ke setong orang. Gula ni mati noreng sangang pulau sanga. Isapora na panton. Bo punya gelu tak kira isapora. Pakai kalamban saja. Pakai kalamban sekali pati sekali. Ya pakai nasa tos. Mangkana gula Pak Jamat binabi api datu ning ning lapas. Tak tahu apa neraka sekali gula Pak Jamat. Eki. Takut pakai kalamban ben saya dulu. Pangutnya anak aja apa keluar makai jadi kok. Tak ketoman ni jadi kok. Engke. Jadi, ay kalamban sangat mulo sangat batu di satu. Lese satu di semua tu san. Allah. Du kurang tak kena tu suara. Du kurang bucok seno. Kurang bucok seno. Gara-gara beli minum ke bate. Semua tu sana. Are. Paling gelis teh semua. Demam. Du jagus bagus ke dia. Nah diyat dia. Allah. Selamat yo selamat. Iya, pokon rian aja gayu. Takut mah nompo bakal tonon, nompo wah lobar. Pokon ria lah. Ada semata adaan ada. Culut. Sejak rajon nasi mata adaan kenjeran apa? Tengki. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Hadis sahih. Jauhi sifat dengki karena dengki jadi mata adaan ke ganjaran kebagusan di parober ban dengki jadi pada ban apoi melobar ka jutono. Mbiana sedekah mulola bangun masjid mulola di Roma kok la surga, di Roma lagi surga. Kula ku wajoko wahdur nyolodur. Damare mulia ke Roma. Mi temu jan di Roma, abangun masjid ngabi teroan. Abangun masjid di KTB ngabi pampa. Pah malaikat ada bu. Arwah tak Roman ban. Mapan bu. Puh, kasen gula. Jan di kan. Arwah Roman ba enam ba yang setia lamari balik nama. Mamai beli nama dia. Ai kan ban sekut de jolon de apa pacar dia. Saya sekut dia rasa ni ban. Ya jadi lah si Andi setia. Lobar ning nelangsa. Mangan jagi tengkian biasa koro dah mundurusan pangkat tak ning daerah niki lawak bodol lan dinaba TV lati naja le tolian karo lebih biasa aba ni kamu nabangan pangkat orang sak ni sak makita aja po corona sak hah lagi kan ada orang ni andi kelebihan andi kekurangan lebih debakan BTV sebang gule setiap Pak Jamat salbut jago tak tahu administrasi tema kita taruh apa Jamat surah pidato ngagu tak kita tahu ki aja. Ida iwa las jelasan dulu. Gula setiap kali pun yang awak kali pun pandang. Tak bisa kali pun kali. Tak bisa gula tak sabar dah. Rakyat dah banyak nginganyi. Belte tak ada apa kikir. Lah kikir. Aduh, mun sasoki meloh, kota meloh. Ngodo betul wah. Tak meloh si ranjing je. Allah, ya letin yo mun tak meloh budak remah yo. Telah tak ada daging apa kali pun. Allah rumun beda iya ning ya ada tak kare. Jadi mangkan gula sekut motor. Orang reposang nyerata kun salang sangka. Pak lebu ni simulja mun beda pengajian. Magi Pak Jamat ni. Simulja Bapak Jamat. Simulja Bapak lebu. Kegri benar erosorom lol. Kamu yakin KTP Pak nyaman man nyaman terus hari na abah ki usah ngurus tanda tangan aburan tawe selang sangka tukang pidato nyaman kojo mandok man konjongan merono tan sapa tukang pidato ni senyaman semulja mun kita dateng telepon meloloh
Kau kun ki buru ni kau gula ojon ceng pah gula sinil pun melolo te yang ka cermat gula haram beramolia hari kelibun bandan de puto banjar jan gula sinil pun dari Roma yang ka ini makan nang nada aru billahi para cermat ki buru sampai kenao gula kenao pah bodo futun gula nganga ria bah gula mau jaga supir amuman kenapa apa futun gula nganga boleh kantor iya noni sempero apa boleh futun bagol ya buntir rajon ria lah abang aradon nare matan gula telepon boleh be gula ada apa boleh mobil apa jamat ni babarin ngana wah mobil camat ro jan gula wah bede batin jan gula mayo tabang panang nangi kuburan babar boh derem mereka na di majaran dari tanggun masa bah ning kuburan beria tanggun mangan bah bede terop tuh ata de baga kanto dem mesti ngunceng ri tanggun la tak genau ku pada ting temu semisem dua apa kok biar gula tong ngora telepon aja recan gula berapa kali telepon wan oke gula keng mule gigi burai gula haram mule gola pang ini ngabar jaya kanto jaya nyorot pak anu gerak kok biar gula kok berapa kali yang nyorot poli aja Rabu tadi ngereng kegiatan kadin toh tinggi melar moga terus berlanjut padang bentoh amin jadi gelis di kepah aman tak tokaran setelah tanan gitu kekurangan pah beri aing nikah hebat nih kan hebat mun gula ngebur kepentingan pribadi lebih biasa Egi mangkana dari kadin toh ngereng setelah saya hadir bila berdekati kadin toh kento momentum bisa teroh gula ban sampean oh ngariah kok kudu ngariah bisa teroh bisa bentok ke selain keng insyaallah yo insyaallah pecobain orang pebucoin kelakonna ni kamun lampagi beda harapan husnul khotimah. Ceramah ini saya tutup dengan satu cerita. Siapa aja ngasar makin di hiburan ono jala pula mayu siapa aja nggak main lagi ini kepada warga Pandan ini kepada iya mandi mon seteban yo hari nacen yo aduh makai PDAM tak Jokop ya alhamdulillah untuk aing kantor jen bersem yang dia budi insyaallah mandi ke kafe sak oleh bersih insyaallah sekun mandi raja dah budi lockdown banyak sih ngandung dah budi babun ya jangan le banyak babun kaya apa montaan tadi kayak laki Pandan ngocam yang ke sini mayu nyokor aing deh ngocap bu ibu dua apa atau wah beki kenaanan bayu yen jaro ngange coba lapar kita mari lang losot do ya Allah parana bu marak nang sambil manguncang gulem ya gulem sampai tonceng bada orang mari ngaki bila semari kok bada orang lambak kurang ajar nyaman Bahram al-Majusi kurang ajar orang ini kebenih ring Islam ring Majusi nyembah apoi dari saking kurang ajar benih kun nyembah apoi menolong agak bin benanan Allah duma tak melebai duja anan ni kabin di kurang ajar anan cocoknya kabin benih kabin lah ya ibadah iya lah ya dah iya lah tawan ruwet ya pada iya lockdown Bon, pada walina Allah seorang muarrikhnya mana Abdullah ibn al-Mubarak. Beliau gak dito para Rabu anak sadaki ibadah haji
dapat ke Madinah aziarah dekat astana Kanjeng Nabi, pah mimpi Kanjeng Nabi, pah Nabi Muhammad ni ngirim salam ke Bahram al-Majusi. Kasih kurang ajar gini. Kabel lagi kirim salam dari gula ke Bahram al-Majusi. Mata tak kerjat tadi. Mata ngirim salam kering wali, mata ngirim salam kering bagus, mak pulur ngirim salam ke Bahram al-Majusi. Timbul tanda tanya, apa kelebihan orang ini? Orang kurang ajar kata jadi. Mulai dari Madinah, kunya bakalan pi langsung mangkat intar ke Bahram al-Majusi. Pahintar ke tetangkan. Kenal ke Bahram. Mata kenal aja. Bajing tengi ke pun. Orang tak roman. Ada orang Bahram. Bajing ke ni. Apa ke mana? Kaper ke wahai. Nyempo apa? Terus mian ngiding kaper napa? Akabin bananaan ku. Duh ya Allah. Anapa? Antan gula tak le ngebola kambian, keng gula entar ke. Keng gilu. Napa kelebihna Bahram? Lo nikah. Segeton gula ke Bahram. Napa? Maki kurang ajar ingat ni, kemun bedenangan ayat tim ning yada abri. Maki kurang ajar ingat ni, kemun bedereng miskin ning yada ibri. Ni ke menyantuni anak yatim, menyantuni orang fakir, menyantuni orang miskin, ni ke ngadok lampak orang apa ni enggak? Ari yang ngarajan. Tapi jaring tapi biding Islam, tapi akabin ben anaan. Masa Nabi Muhammad pak libur ke dia? Dibudin pak langsung yantarin. Ni kan ni cerita terakhir. Dapat tak ngulok salam sambian leres nyama Bahram al-Majusi. Engki napa? Kaula nyaman Abdullah ibn al-Mubarak. Terus gula teroma dapat salam. Salam asera. Nabi kaula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahram al-Majusi ni bah tawat ni. Langsung tawat ta bani ka bani ko ja Allah bani ko ja napa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akala umat, teba. Suara ke bah? Lah tak usah apa jam, tak usah bener. Marelah. Teti monreng lampak pak orang ngajarin. Tak langkong. Pabucoin monreng lampak. Ni kaki beda arpan ku laku husnul khatimah. Kadang abak ni ampo keng tasalib. Ampo isalib tak ngebel ben setong orang ani ka bojing, orang ani ka tengih kalau aku nanti tu bodak remakna, keng orang aki engak ka Allah, orang ni ki apa jang pakai rang gelurah. Keng lampak tak lebat ni nguning bah temu mati malam Jumat ben hari Jumat. Dek mamak mati malam Jumat. Padahal beda setong hadis. Orang agama Islam pah mati malam Jumat atau hari Jumat umina min adzabil qabri wa fitnatihi. Pa aman dari adab kubur dan fitnah kubur. Allahu akbar. Mangkana magene orang la sabar enjan tawadu keng jerek. Tak bisa saja. Madati orang siapa orang jelek kucing jerman. Maka bahadari alhamdulillah bahadari tikal bahadari embian bahada bos ni kan ko ma yalam mololo ban ke mosle de ki elang tang kerja tagere elang tan make gula la tula merobuk tolo tagere elang embian makila bangga embian tagere elang tan pakun ro aing ro nyelodur apa boleh bah de ki bode ngandung pah lahir lu pah bode ngandung pah lahir pah tetireng muljoh melo sampean tetiban bode sakabin go laku melo bahadari kulaku bah atas kertas dia ya ulen bahadari mandi alhamdulillah terbarokah ayo ya gulaban sambian ngereng ngak nikah teti gulaban sambian jak nerima maloloh ngereng ajar tak beri nah kabikeng nggih mun dia tanah tak usah mun dikaputo pemerintah yang jalan diputo umat jak atau karyo bagi hebat salah tak ngorok ngaspal pakai agak boy polisi tidur cetek kina cermet gula ndak usah ngerim sambin mak kendak aspal mungkin beri polisi tidur kata ruang lah jauh ni segini polan bah aspal beri polisi tidur ada orang meletak tak masa tak jalan siapa jalan umum benin di TV dia bakal jaya tak yuncang boleh tulat tetimbian mun bade pelebaran jalan deki ni kebahi keputoh ben umat keng mele nyaman jalan beki engki pun pak ya tore pak 2 meter 3 meter ya tore kerja kala kapi ya pon bah ngocam pian ya apa bah dari je melang je pun leburan ni kini kata dia
tahanan tak kira luang dah jadai mun tak nyompang lebih biasa saja nyompang tak nyompang aculut mana lebih biasa le jadi ngaki pada dia le torot biasanya biasa le torot pada dia akabai Roma le gentang bah ngocak dua apa mak akabai Roma je apa nah dua orang di Malaysia dua tahu tahu manikan nangi dua apa dia pesen TV banyak relako. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan dari muka. Enggak orang kan ngocak aja cerita terakhir. Bagi benda terakhir boleh deh. Bu payah aja bayan kan. Bon, mari lah, Pak. Mari, bon. Kontran betepar ya. Sekali antan gule jat roco beninga. Wajarlah kerja mololo gule. Dikal mi anjar ono urusna gule benik bon. Sekali itu motor korang berlangkong yang sabarah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.